Lumbajong blok angkang PMAYJ Hemsu kitang tido anta prabjin pen kapatang ponserak Japan assistant engineer junior engineer atum kapachinipon. Dokmuka hawar lang kithe kilit pigajok penang anararatum kisung kacitong na. Boring warsai ke claim ke menai anong kachapalong tu na bang pulong singrong hangalong an karbiang long life ka humridam. Kardom pini karbiang long life prime time birta long pen nili sami jirbon kilingpi. Nonarjui tha birtang ton pen. Kedam tang ningkan surihinira crate truck si pen non ningkan surihinira inko re sianing kanang bong lumbajong blok angkang kapatang pon PMAYJ Hemsu ke do anta contractor pen danglok kacharap dun do anatum chirap chitu pen kapatang pon serak Japan lumbajong blok assistant engineer utom tok bi pen junior engineer manik tisotum kapachinipon. Lumbajong blok lota PMAYJ Hemsu kelong dun do anta patang pon pen lumbajong blok apartment nongmi nong thang kewan thek Japan kabor ipado ponsi lumbajong blok assistant engineer utom tok bi pen junior engineer manik tisotum kapachini pon atengke lumbajong blok angkang ketang te PMAYJ Hemsu ke do an patang pon serak nang popusi pherang ke amai long pen pachini pon. Assistant engineer utom tok bi kapachini pon atengke kedam tangar ni setame ahem ke tangte dimalom an humridam si kapatang pon serak Japan abatai tuning ridam lo bonta alang litum ke pangkre veson si thekdam long lo lasi non e phongke alang litum prabjin pen patang pon vek popusi ning thelo athe non ke long dun dia tumta dolang lasi hala hai tuma phanta matha ponangji an parta nili tuma phan athak pen tame nangki pu paso bomlo lasi abatai bangke nili tumta archak dunun edat hai popusi pachini pon nili tum ang som menta pressure do bolo lasik litum ta angar chak an ba angar chak bomlo andin ta tanili tum ta on ida ta hai bomwani sikala sila na tum phan nili lumbajong block executive engineer hoi pe na tum phan ta do ko bita chuning di thu ako thot chuning di thu padi cream lo na tum lahai hem patang serak ji khamsi chuning di lo ke hot bade ani ke hot ke nili tum ani hot pil lo prang menta notice kita pilam lo batai lo timeline ke par ping lo dalang tumubang pangkre jiwe la pujo harus tumang langgar lasi patalang itu kan aku puthot chuni di lo lang mana prabjin me patangi pan chuni di lo athe lahai bus tangte pudang de mo ani gidi ko mo next phase bang ke aprangat hem khane ke patang tele pura mo ala mangkilong ye tumta do ulang la tumta long dum de dana ko lahai lam ta jema sanang ko Halapu junior engineer manik ti sopen kapachini pon atengke PMAYJ Hemsu ke tangte doan kapatang pon serak Japan ahem ke long dunatum contractor pen kacharap dun do anatum chirap chitu pen thangalam ki lampong padupon pe pin pen kapatang pon serak Japan si bor iponang popusi kachuni ripadupon the Lumajong block angkang kepar lo an PMAYJ Hemsu 16-17 pen pini 2020 21-22 an amingkana isuli bom kitang dulu lasong mo kitang titung gitu itu bangke lagi nilitung ban ang teknik dia sosial ang song pen nilitung ban nampak lang bom lo lagi nilitung besar dopik lo tapi subjin pen nilanan bupelo tek bulat deh lah socik lombong sih nilitung lah Hemsu field dam pen data yang dari nilitung kita tahu lah beneficiary tung pen la principally the pulo contractor ba middleman ba facilitator putung pen ala men charap cheto te pulo de assembly tung pakang me sinili to hin ben ke tuning rian chalo je nangli tung madule lasro ahemso ke kim kerang mana charap dun an bang ke nili tung block asor long block staff tung pen chiki je than pen so hem so jin pen halam kilam ho be pen nili tung so hem tang deadlang po la pen alam pa jadi koma po masih ini tu yang penting ini News report Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Dokmuka hawar pinang anatalom lang kithe parpi gajok hemrit langkang lumpen kisung kachachak nang bom araratumaphan KACM lunsing teron pen kirap kapajirdam Prekcha madimalong hidilang ka vepen sai chuti kiara tum kaningri hangjo porahut halapu mahamaya constituency ke parlo dong mukak atalom prekcha madimalong lang kithe pen raratum kisung chechak nang koklo
Langkang lumaha warang bongpen huri tarua rongalong langke thekilit charajok hemrit anta langing lumpi atsi penangal kisung chetong nang rentilo. Bangso birta ke longpen mahamaya MSC mate KACM lunsing teron setame pinitong sekot pen chihumri damsi rongarat kidu kisunga birta endamlo. Labusona Porahud VDC Chairman Rajas Teron, Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron atumta Chetong Dunsi, Huritaru Arong Don Kripli Arar Tumapan, Sang Kichojang Tulapen e Donalong Tangka Parupo Pajur Tekangsi, Kisung Arar Tumapan Ning Pathetekang. Kripli Arar Tumapan bangke langkang lumpon, kasila soa langkang lumologot kita minili kardulong lokpen pididak alang litumpan asabe sita sangalin ke yang tuibong. Aben paru popo tangka nangeron masini litum pini vidisia tim tahun komite tim mondol komite tim dak Muhammad enter Muhammad tim jadi tundak pini nang ke humrilo. Hala pulang kang lumpen kisung ki porara tumahin pen pusitame iam lunsing teron alang li rara kisung a porahut men karjab dun pen kacerap cetudun thegapot rong rara tum ninga klongpen kacerupa dupon. Bang nilitum hang polo social media PC at minungwe la si alang litami tong sikot pen nilitum han jol bangso sang se nilitum han enang pilo lin kep ke la pen jang thus tame la pen poisa tame nilitum han parupo po edon long nilitum han la ke don krip li pan nilitum han pipon lo la si churo parpik lo em lunsing teron la pen alang litum team to an patame VDC chairman la pen dak town committee chairman tum ke bang patame churo parpik lo kardo Dong mukak pen semsing iti Karbiang Long Live. Ingdeng trok sikep KAC mahang ke thek katalonar ni KAC pen ingkan surhinira ingkoi raisian ingkan abaha kangwai pon vorenga warsai ke claim ke minai anong e kachipalong tuna bangphu longsing rong hanga hemalong an Karbiang Long Life pen humri damsi ethethinialam the karjuda longsing rong hang komatlo lapen kopia vorenga sai si ke claim lo longsing rong hang alang like non dong kamu kamalong kedu revenue circle sai hemalong si borbabu sai si claim dunbo alang lia hem ke bithung reng thama constituency arlo sarsenot rong hang arong hanlo longsing rong hang alang li vorenga warsai ke claim ke minai anong e kachipalong dun thega phutak nilitum Karbiang Long Life apherang ke wiki be hin pen ethethinialam the karjuda mahut kachithan ponateng ke nili vorenga warsai ke long dun chengla ke kedam tang ningkan krisir kebra trokner kebra phoningkan arkoetiklo niphai ke thomarnisi KAC General Head Branch along si sai claim dun Lasopi putot KAC along amat Council Taxation kang pucheng aning kanahut Council Taxation salongta sai claim dun tulo Lasong tak taxi ningkan krisir kebra troksir kebra ke thoma ningkana bangke nili transfer chewansi dongka mukam revenue circle sai hemalong LDO ang hoy claim dun si nona bangke borbabu ang hoy si claim dun bomlo La anar ni claim dun boma hutsitame nili kaddo ka vetum penta kachingki ka chethan mesen la penrada sai ke claim pi pachun pi at sai delo pusi chethan po alang libang sonong e ke long dun pen ningarlu kache hogalam the la pen kachuru ponalam the anparta vorenga warsai claim ra pen jirpi jirpo tumaphan ko pise lang li kapin khat kang tung ma he huelam the bangle arju iksina nili mena ta chichini ni je Karbiang Long Thomas Council pen in la 2021 la Council Foundation dia nilo 23rd June 2021 ni Biliphansi Karbiang Long Thomas Council arlu kedula best employee award night pijikwe chichini ni athega phrapen banglason kelanchari akumiti tome dulune mate pilone stanley dikhuche damlo other art and culture department Biliphan umnang ko no sonson dang lelo kalang lo dali loe pagdo na chimpunta khuche damlo chet heglong ko son pule magbuhat kasi aprang alu abange dak dongkam new sports complex ne anong si nang PG program aphiar ni sinimi aphia ko alulong thulo dakali adiku dressing dole auditorium holong PG pulong ala swarni nilta hempen barlo niltum staff ajir po korte tupen se ada rilo ke ada dudun pen ala swarni so council foundation there la so program ke open session long hai so ke mai hem khubela itu
ching hong the CM to ram lo hala sa lo pun chief guest ke la city minister lo len revenue lo disaster management la high dili la Juben Mohan sa asmili phan la ayawat na la pun ge nili da nang lelu pen ke kama bange litumta iltume ke thegu ke lu khai ka ganna asina chizin sumi me ma asi lahai lu pulute ek anke tanka poisa le do ave pusala bidi suri ke pidun sui penana kame pachunun dun le na kunta apa yang lidak kampan pak lidak nonton kalong kita 93 to 21 to the point of Koro Boso to the Alang lilong sing rong hang hemasai sitame claim chepa dukpi ka bangphu lapen nona mat ke alang lituma hem tu nalong bang phodu achor lapen asumar bang ke thom mongol sing rong hang sar ed rong hang lapen sarmon rong hang atum hello alang litum kayar jon chubuche media phani litum kar benglong life abutunga hin pentame hirjume pajurudun iglo Dongkamu kampen Wiki Bay Karbianglong Live. Hakwa hut karbia khai ari soi jangatum ajira roy asai ke klemangthun non o wiki miari soi jangatum aphanta kapachi humdun thekja phanpura chapong hawar longkoi ti so welfare society atum ajira roy pen sok e asai kedeng chepaklangpon Pini jakhongni phai krip horni adaba porma lompen puloni constituency ke parlo centara hithi pen kilometer hinian bak kahelo chapong khorsing khru arongalong longkoi welfare society atum pen aning kanwang son thakthak sok e ajir mate kachera basai dengpon labang so sai ke dengpon along bang pharo so sera ratum chitong rinti si sai ke deng padu pondo longkoi welfare society pining aning kan plipleng tanglo bangso welfare ki bikok penajok chapong hawar penang an kachuti ki araratun sai ka tiki ki sung pen jok pon lu pusi ongdung chapong hawar ki do araratun herang ki aphan na pachini dun riti longkoi ti so welfare society kongchun bang babuson ti so hin pen karbiang long araratun aphan kapachini pon atengke labangso society mahang pathek dep pen kaching thura sai thek pon long lu lase arong tina karbiara ratun ta lason le claim pon rinti hu resonte anso se karbiara ratun ta kaching thura na thu paprang dun pichi pusi kachuning ripado pon Sinili me puntu na hello. Kasi Karbianglong rara tum dame pini educated section dolo tame luthe ubra anuti mata goreng ba salong ade. Kasi sai su tukita me siawar sai pini sok ede gali pini tum horticulture dame claim me ba kapek han kiti pendang lok sok e ko dogwe claim lo plutang ke tum pini kereng ba sai do. Kubang ke nili so misas piang tum apengke nili si autonomous council pen si chunirang tum bang la hello. Ye Karbianglong pini ke MOU signed pen agriculture education department banke especially akiyo si lo rat panthanang ben pajir nai pipajir nai nasi pini council pen ame pini kapre ga scheme bang odo tractor puno power tiller puno chili puno har puno ba kapre laso horticulture him puno tame laso kile nai yadi mang pale son tela ansi ning samji peni tum long welfare society in pen chuniri yang tung lehlo tasi kidu kila ara pan kile nai yadi mang pale vek Tudan tel karbia kainda iklem mun dei labang so ang thek abedai ila so long ko verify society iklem men bege nili ke member lo tapen so iklem men be ni men ke mi ulo posi mathada ate pining ke nikan tik chok lo tuning sing benta iklem ang thek ke penan ke thek long lo ke nin benta akuni ne jungjung da ko iklem do bele ako son kiti bustam asila so society long ben so claim pen hin ben ke megulo pusin hin ben mathada lo mane party pen ke e ke rap dun ma he arang si ke rap dun ma ni karang ulo labang suk nangli tum rong si pen kacerap mate kaceto la so asai nangli kimesen dong pujima mate ake nosi puji mi sem tinili tume che thek lang lo mesen si kace theklong lo la panar mung kacetong mate rong si pen kacerap la so asai ke nangli tum peneng ton kokjima la pentel ansu se nangli tum claim pon pado silang la puson dak thak asai tum ke la khichi klem por ke kai tara swat teng si tin itum bang ke chera bom lo mane ka chera along te jong si chera pre polote ni tum ke ka so khiti ke patang ke chedet pomati kala la so a khiti ba ke chera lo mi sem lo pote che thek lo
Phuloni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live. Tangte pini prime time birta ke la ponsi kang tonik lo.